megalayapost.news. Kumpau ba Marshall SBBM, ubadai Presiden Kejantia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association, JCOMSWA, ulas sedang kajing syat kan henen kesengi kesitorik ujeli arajar arpun riu, haplau ke Office Deputy Commissioner, barmenta kesengi ru, ula beteng biangnya kajing syat kan kebalakot hadu arp kendai kenta, kumbat penpau nakaliang ubah Marshall SBBM, ulas sedang kajing syat kan henen kesengi, haplau ke Office Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills, barmenta kesengi ulah haban syat kan no syarembai ru, kabadai hadian bawlo syat pen kendriak kajaka syat kan nakadau keba umpad yo bor ban syat dengan haka Office Deputy Commissioner haka jing beteng jung u ban syat dengan mentaka sengi lawan ban aimen sim ru da kilong kemi kiseng balang barkato gani ki he snong katai kathan haka ba kanong rem gajing syat dengan kadai bandawa ban pleno ka kamti de yong harilum jantia baki paj ba kila syak ta jur haka yo ka kot barka kamai ka kaji nakada gajing khang banti de yong haba yo ru ban yakran mentaka sengi ba Marshall SBBM ulong ya menta kamet kaphat ka jung u kadang biang bat ya kani gajing syat dengan kandang yai bek sekman katba ka sarkar kampala ban ay ka rai nakamenta ban pleno ya ka kamti de yong balasyak tajur kipaj ba harilum jantia ikuble yu ma wa daman win ukhro yung distrik yung i wa dahun hadu sa tangan nebenta imlang salang yung ka nongkong chap ka majingtip yung partai waro awi jingtip yung ka to isentia to warius patam nebenta muyong tu ma hiwani rai wa da u to da kularu wa sa tangan klembo por nebenta wa kasorkar yo opat yo nin na jingsyaw si ya ikam ka SYDC Isidential District nalang akam presiden nin pa praje kende je pa tu media nin poesni tu myo porau chong itu mkama jing si ya ikam ka SYDC hi wa udisi wa dara yo ma wam chau chong cha tangan utai wa ni dau wa ka distrik yang i wam cha yo ma wam to bru para untuk bru nabar distrik naliang yang ikap ga SYDC Isidential District ikerpat juri ya udisi im kerpat yo nunu kerpat udisi la to u khang muyong to ongu o ngaw khang muyong na iu kwa iu cha tangan ni benta yong ipaj ba tengah ini myok keten kelam Cibon kuda yakikon yang ka Isidential hi warok kawi hadu unong jet muslet hadu unong tik muyong hadu unong ya truk hadu unong ya four wheel hadu unong ya pick up kud yaki waki to emlang ki sirup wa uma ni benta wa i kam ka senla da kerchani ya kani wa to tibi la dam wa du muyong warok ka jantia to yap ko te daw na kaliang yu i kam ka SYDC Isidential District i lo emlang uma met bat sngi siyaw step imet emlang u chongi wat kat wa uma warang cha thanganu ile ya sa thangan lang wa u na kaliang yu i kam ka SYDC kembalang mata tangan biang kemudian te yebla shay wala singi tangam la bantip mata tangan so biang yela di wat kini gajing syak tangan ngadang yaj baik shkman nam call off ka namar ba kan ban patrai ke sarkar nam taw du yong banti ngam shong thai de ngan syak tangan baik hado bangan yo ansar naga government kemudian tahan dan kayak long feel kalau peacefully hi kemudian kayak ba long mi krit lo anedar kayak game dan kayak kalau song sup song sanyang ni kibun mah kibawan ai neduk gilom kemi na pung skuru pung senong dum cermin te nang tanah nang ketika dan gawe ga hima sutnga youth federation presiden jongka nangsuk nang tudu kilawan namba pero nas tengah keleng-keleng di ba hap jengce kira wanai ke jingsan lu ya kum juga HNYF sapiling klaim lo lawana wanai jingsan hi gun kibriu kibula wanai jingsan ya kala don mentala arf kendai kentatam ngatem tiap meta tengah dan plan kai ngan rai masyak kan shwa hado ba deka khot ke government kai bagani kren kamat jong ben bah duyong dengan rasa than shwa mata ngam dan issue kai ban perkhat dik be megalayapost.news